26 and 27. 26, 27. Hawu simakathe ngehlulele ude ubona ukuthi ngimsulwa. Ngethembele kusimakathe ngaphandle kwekungabata. Simakathe ngihlole ungivivinye. Uhlolisise inhlitiyo yami nengqondo yami. Umusa wakho usembi kwami njalo. Ngihamba eqinisweni lakho. Angihambisani nebantu bemanga futhi anginabudlelwane nebatendisi. Ngiyayidonza inhlangano yalababi futhi angihlali nalababi. Yebo simakathe ngigeza tandla tami ngingenacala. Ngihamba ngaselatini lakho kuze ngihlabele ingoma yokubonga. Ngibalise ngato tonke imangaliso takho. Yebo simakathe ngitsandza indlu ilohlala kuyo lapho kuhlala inkatumulo yakho khona. Umphefumulo wami ungawulahli kanye netoni. Nekuphila kwami ungakulahli kanye nebabulali. Labantu benda lobubi njalo tandla tabo tesekudla tigcwele imidizo. Kodwa mina ngihamba ngebucotho ngikhulule ube nemusa kimi. Lunyawo lwami lume endzaweni lephephile. Simakathe ngiyawumdumisa embi kwemabandla lamakhulu. Simakathe usibane sami nensinziso yami. Ngiyakwesaba bani. Simakathe uyinqaba yami yakufihla kuphila kwami. Pho ngubani lengingamesaba. Nangihlaselwa ngulababi betama kungimita bangibulale. Ngihlaselwe titsa nalabamelene nami. Bayawukhubeka bawele phansi nome ngingavinjetelwa yimpi. Inhlitiyo yami ingeke yesabe nome titsa tingangihlasela. Noko ngiyawuhlala nginelithemba kuNkulunkulu. Kunye kuphela lengakucela kusimakathe ngiko kodwa lengikufunako. Kutsi ngihlale endlini yasimakathe onke emalanga ekuphila kwami. Ngibukisise buhle basimakathe. Ngizindle ngaye ngisethempelini lakhe. Uyawungibhacisa ngaphansi kweluphahla lwakhe ngelilanga lenhlupheko. Uyawungifihla ethendeni lakhe angisimise edwaleni leliphakeme. Titsa tami leti ngidungeletile ngiyawudimela ngenhla. Nginikele imihlatshelo ngikudumisa endlini yakhe. Tibongo tenkosi ngiyawutihlabela ngenjabulo. Ngive simakathe nangikhala kuwe ngelivi lelikhulu. Ube nemusa kimi ungiphendvule. Wena utsite funani buso bami. Mineke enhlitweni yami ngithi buso bakho simakathe ngiyawubufuna. Ungabufihli buso bakho kimi. Ungayinqanzi ngentukuthelo inceku yakho. Nguwe somandla lolusito lwami. Ungangiyekeleli, ungangilahli. Wena uNkulunkulu wensinziso yami. Noma boba benamake bangilahlile, kodwa wena simakathe udangemukela ungigcine. Ngifundzise indlela yakho simakathe. Ungihole endleleni lecondzile ngenxa yetitsa tami. Unganginikeli entsandweni yalabalwa nami. Ngobe bofakazi bemanga bangivukele baphefumula lusongo nebudlova. Impela ngiyakholwa kuloku. Buhle basimakathe ngiyawububona ngisaphila kulomhlaba. Themba kusimakathe, qina ungatsangali.
ube nesibindi, yebo themba kusimakathe. Akudunyiswe uyiseni Ndodana naMoya Oyingcwele, njengoba kunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo ngiyakuba njalo kude kube nanini. Amen. Isifundo sokuqala Deuteronomy sahluko 9 verse 13 kuya 21. Sahluko 9 sura verse 13 kuya 21. Simakathe wakhuluma kimi wathi, sengibabonile labantu ukuthi basivele sinenhloko lelukhuni ngempela. Asawungiyekele khona ngilobabhubhisa ngesule libito labo ngaphansi kwelizulu. Wena ngidakwenda ube sivele sinemandla nalesikhulu kunabo. Ngakho ngancanzeka ngehla entsabeni leyayisavutha umlilo. Letibhelekeca letimbili tematshe tatisetandleni tami. Ngathi nangibuka ngabona ukuthi senonile kusimakathe uNkulunkulu wenu. Senitendele sithixo senu nasibumba saba nesimo selitfole. Nase nisheshe niyaphambuka endleleni simakathe labeliyale ukuthi nihambe ngayo. Ngakho ngathatha letibhelekeca letimbili tematshe ngatilahla phansi, tabhidlika taba ticucu embi kwenu nibuka. Ngaphinza ngatitfoba ngakhothama kusimakathe futhi emalanga lange-40 nebusuku lobunge-40. Ngangingadli kudla, nginganathi nemanti, ngenxa yato tonke tono lenase nitendile ngekwenta lokubi kusimakathe. Ngaloko namcunula wase uyathukuthela. Ngesaba inthukuthelo nelulaka lwasimakathe ngobe wathukuthela waze wafuna kunibhubhisa anicetse nonke. Kodwa simakathe waphinza wangilalela. Simakathe wathukuthela kubhubhisa Aaron amcetse. Kodwa nangaleso sikhathi ngamnxusela futhi na-Aaron. Ngaphinza ngathatha leyomvo yenu lesono litholele nase nilendile ngalishisa emlilweni. Ngaligaya laba yimpuphu lecolisakele njengeluthuli. Ngathela loluthuli kulomfula lowawugeleda wehla kulendzaba. Siphela lapho isithulu sekucala. Amen. Into sesibili tholakala kumaHebheru. NaHebheru isithulu sesithathu verse 12 kuya ku-19. NaHebheru isithulu sesithathu sura verse 12 kuya ku-19. Qaphelani-ke bazalwane ukuthi kumede emkhatsini wenu lonenhliziyo lembi nalengakholwa, longahle ahlubuke loNkulunkulu lophilako. Kodwa khutsatanani onke emalanga, yingcina kusathiwa lamuhla, kuthi kubede lowentiwa inhliziyo yakhe ibe lukhuni ngekuyengwa sono. Ngobe sihlanganyela naKristu kuphela nasibambelele ethembeni lethu lakuqala kuze kube ngusekupheleni. Umbhalo usitshela uthi lamuhla naniliva livi lakhe ningatendi tibe lukhuni tinhliziyo tenu
njengalokwa nimelana naye. Bekubo bani laba livi lakhe bamelana naye? Bekungesibo yini bonke labo labaphuma eGibhithe baholwa nguMoshe? Bobani labamcansula iminyaka lenge-40? Bekungesibo yini labona bafela ehlane? Bobani labafungela uNkulunkulu ukuthi bangeke basangena ekuphumuleni kwakhe? Empeleni ngulabo lababengamlaleli. Siyabona-ke ukuthi abazange bangene kubo ngenxa yokungakholwa kwabo. Phela lapho isifundo sesibili. Amen. Sivume selikholo selapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, Umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe eyodwa, inkosi yethu, wedanga moya ngcwele, wadalwa yintombi Maria, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa eziphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile. Ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleli khona ngesinene seyise. Utawubuya nekwedlulela labaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele, nasebandleni elingcwele Katolika, nasenhlanganweni yabangcwele, kuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu osezulwini, alingcoliswe igama lakho, umbuso wakho awuke, inzando yakho ayibe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhla ukudla kwethu amalanga onke, sithethelele itono tethu, njengoba nathi sibathethelele labasonayo. Ungasingenise kulingweni, usisinzise kulokubi. Ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, bude kube nini nanini. Amen. Nkosi Nkulunkulu, siyacela ukuba usiphe isibusiso sakho, ibandla lakho kungcwele, umhlaba kuthula, sibe sakithi kulunga, bantu bonke kwathi umthetho wakho. Bikele emakhaya ethu, bikele lababuthakathaka, uphilise labagulayo, uthuthuthele labafayo, usise sonke ekuvukeni okujabulisayo. Sicela konke lokhu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Shane sitawuncisa. Omunye umzalwane la. Gregory the Great. Gregory the Great. Bishop of Rome and teacher of the faith, 604. Gregory was a learned and brilliant lawyer who gave away his wealth to become a monk and eventually Bishop of Rome. At a time when civilization was collapsing and government had broken down, Gregory stands out as one of the last great figures before the Dark Ages descended on Europe. He sent Augustine of Canterbury to evangelize the south of England. He revised the liturgy, from which many of the collects still used in the prayer book at Rome. His writings were among the principal textbooks of the faith for many years to come. On more than one occasion, he was compelled, in the absence of responsible government, to provide justice and protection for his people in troubled times. The title, Servant of the Servants of God, which he applied to himself, aptly sums up his life of humble and untiring service. Ngafishane
basho njalo lapha noGregory lomkhulu Bishop waseRoma. Asinongena kakhulu ngesikhathi sethu yabona lesincane, kodwa nje ngiyethemba ukuthi kuyevakala ukuthi waphila ngesikhathi into titimbi ngiyabona tingakhanyi kahle eNgilandi. Kuningi lekakwena nje basho ukuthi abefunzile angummeli wakushiya phasi kummeli wabona ukuthi kungcono ukuthi abe uqala abe imanga naphindze futhi wagcine asangumbishop waseRome eRome. Waphindze futhi emva kwalokho asengumbishop wathumela Augustine ukuthi abe aye eCanterbury ayoshumayela khona eNgilandi. So lapha khona lati njinja ecubeni yethu yokukholwa encubeni yethu ikakhulu encubeni yesidlo wenda imbucoli litsiteni, kodwa nje nencwadi yethu yemithandazo kuningi lakwenda kuyo ubabebhala nekubhala afundisa nayefundisa nje basho lapha ukuthi abe umfundisi welivi. Uloko kafishane lekusho lapho ukuthi waphila ngelikhathi letimatima kungake kehlele bumnyama eNgilandi yabona ukuthi before the dark ages nje basathi ukuthi that inini lekubo 1000 bo 1000 yabona isikhathi letimnyama eEurope. So lapha betibita ngekuthi uyinceku yetinceku taNkulunkulu, uyinceku yetinceku taNkulunkulu. Lokhu tshengisa ukuthi abe umuntu lonjani kafishane ngiloko. Mthandazo ungatholakala le ku prayer book eKhalsini 320 or 321 mbele uthola lapho umthandazo kodwa sitawenza singangeni kuwona mhla uyabona ngelinye ilanga. God of mercy, Jesus found a sure defense in your word. Strengthen us to persevere faithfully as we confront the temptations of life, through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Kulungulu kuvela kuwe kuthula ngakafiki lapho ngepolisi 162. Somandla kaNkulunkulu longcwele, indodana yakho iholwa ngumoya longcwele, yazela kudla emalanga lange-40, siphe umusa wokutitsiba kude kuthi ngelukholo lwentshisekelo neluthando siqhubekele embili kude kube lilanga lokuvuka ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu lokuvela kokuthula longumthanzo ovumelana wena kuphila nokuphakathe ukhonda wena ukubusha impela. Sibekele thina abantu bakho labatobekile kulaba imbikisi basilasela ukuthi sine lesithembela kuwe shingeshabi emaledi akithi ngemandla kaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Babese amandla nokhona nini nanini usiphephesile zathi sabe uqala olunye lusuku. Sibekele ngemandla akho lamakhulu ukuthi sikhululwe boneni konke siphephe ingotini donke. Usiqondise kusende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Different than namuhla noma kunje sathi ibandla lidakwenda njani kodwa nje ngibonile yakhe uyabona konke lokwendeka. Deuteronomy Mose uyabakhumbuta uyabasho ukuthi lapha bangakaweli kale lapha ukuthi bangakaweli iJordani bakhumbule tonke letinto letendeka kodwa namhla
Uthi simakathe wangitshela wathi simakathe wakhuluma kimi wathi sengibabonile abantu ukuthi basivele sinenhloko lelukhuni ngempela. uNkulunkulu la baphambene nebantwana baka-Israyeli Moshe nakangekho wasedule Ndzabeni nje bayitolosivile wahamba emalangeni angu-40 aledule Ndzabeni naloku bakhuluma kakhulu ngaye kodwa bengasiyedwana ngasibekana elinye lijaha la Joshua Josi naye ndekathi wahlala lamalanga angu-40 leNdzabeni naye kusibekadla-ke yena noma bekanatha noma Moshe abeyedwana lebekangadli bekanganathi kasadi kahle kodwa nje ndeka uthi naye bekakhona kuleyo simo leso sekungadli nekunganathi. Uyehla-ke lapha Moshe basivile uthole leto dibhelekeca ukhanza sekonakele laphasi nje bayasho lapha empeleni utshelwa uNkulunkulu ukuthi sheshisa wehlike le ndazi labantu abashile sebendele etinye idiga sebaphambukile basuka endleleni. Nakefika eMose basisathi sikhumbula ukhanza vele konakele sebende lithole lelisithixo angathi noma uleto golide nesiliva lebathi thola kulabantu baseGibhithe nabaphuma bajabula ukuthi bathole lokho dagcina leto dinto leto tilugibe empeleni kibo ngoba bagcina sebenda ngakho bakha lelithole lelama sono embi kwaNkulunkulu bagcine bakuleyo nkinga leyo. Uyabakhanza-ke lapha Moshe ngathi ukhanza kusekwendekeleyo lokuzana leyo uthukuthele naye kunene kufanele usathukuthele yagcina abhidlite ajikijele leto dibhelekeca phasi dibhihlike njengoba sitshela lapha ukuthi abhihlika wagcina tidingcedu njengoba sikhumbula ukuthi kwendekani la amakhanza sebalendile lokuzana baholwa ngu-Aaron naye mase bamphocelela ukuthi sale uhola wena lapha ngoba Moshe lokho akabuyi abaphocelele lapha kuswa sebalindele lithole bebajabulile bagidza banasa badla so lapha bagcine badlala badlala kangathi emaculo emabhayibhelini badla ukuthi anato tinchazelo letitsitente emagama latsiteni la indasi ukuthi nakuthiwa bebadlala bebendani vele uyabona ukuthi kwakumagida sibhekane lokho kwakwendeka lapho kungasiyo into lenhle kungasiyo into le yayijabulisa uNkulunkulu. Mhlawumbe lelithole nabe lalesithixo mhlijabula lo singathi lingajabula lingaboni lutho lingeva lutho kodwa nje ngiloko lokwathi ukuthelisa Moshe wagcina abulele lokho lokuzana lelo wathi ngeke kusaphinde kusabuyele kuNkulunkulu abuyele Ndzabeni ayothola letinye dibhelekeca lelithole nje bayashela lapha walibhidlita wagaya yonke lelo kuzana ukwaba luthuli wakuhlanganisa nemandi kusho lapha uthi la uthi wakuthela emfuleni embi kwemfula wawugeleta wehla kule ndzaba le ngalekuqaleni kuthiwa wathi ngokulenda lelo lokuzana lelo wabanathisa wathi nathani kwanathwa ngibona baka-Israyeli kangathi-ke lokuthi kuchazeleka kanjani kumbe labathi ngcono bangasichazela lokwahlukahlukana mhlawumbe kusho ndo yinye kodwa nje kwaba kwendeka njalo nguyena Moshe lokuchazako lokusho nguleso simo leso mhlawumbe lesendeka ukutheni abantwana baka-Israyeli ngetinhlobo tabo letingalungi baphindze futhi baduka bayekela uNkulunkulu babuyela ebubini lokwenda izinto letingasito bacabanga ukuthi uNkulunkulu noma Mose sobayishiye bodwana ekuhambeni lwabo lekuya eveni lesethembiso la kumaHebheru empeleni sithola indzaba
lefanana noma le sikhumbuta ngaloko lokwendeka kuma-Israyeli, kubantwana baka-Israyeli sebayawungena sebayawuwela lo mfula waseJordani, befike eveni lesethembiso, eveni njengokusho lapha eveni lelubisi neluju. Sifunza ngakho lesiqale kubo idolo eveni sikhuluma ngekuphumula kwebantu baNkulunkulu. Ama-Israyeli bantwana bakaNkulunkulu nje basathi baphuma ebugcilini ukuthi bayeveni lesethembiso lapho batawuphumula khona, baphila impilo lenhle mhla bangasebenzi ukusebenza tonke into ibe mnanzi njengokusho ukuthi wakulive lelubisi neluju. Kuyakhanya ukuthi noma kwakudzingeka isibendeni kodwa nje kwakuyindzawo lefanele ukuthi bathole ukujabula, bathole nekuphumula, kuphele kuhlupheke. La umaHebheru siphindze futhi sikhunjulwa indzaba lenjalo yebantu bakaNkulunkulu. Kafishane lapha ukuthi caphelani mhlawumbe siqale khona ukuthi nakuthiwa nalamuhla naniliva livi laNkulunkulu ningatendi tibe lukhuni tinhlitiyo tenu njengabokhokho benu labamelana naye ehlane. Bantwana baka-Israyeli yibo laba bokhokho bethu empeleni lokhulunywa ngabo la, labamelana naNkulunkulu ehlane ngokuthi bangalaleli bagucuke lokho uNkulunkulu ebekabatshele kona. Sineke siyakhunjulwa lapha ukuthi naseloko kushunyayela seloko kunginamuhla funa sicaphele ukuthi kubede emkhathini wethu lona inhlitiyo lembi nalengakholwa longahle ahlubuke lo Nkulunkulu lophilayo. Lokuphuma kwabantwana baka-Israyeli eGibhite kuya eveni lesethembiso kuyafanana nalapho abazalwane batikhanza bakhona ekuphumeni kwabo ebumnyameni bangene kuKristu, loba yilo indlela yabo leya ezulwini enzaweni yokuphumula njengaloku baka-Israyeli bebanayo leyo ndawo ephuma le mhlawumbe ngingasho ukuthi lokuhamba kwabo kuphuma eGibhite baya eKhenani ngathini flip side noma kusifanekiso kungumfanekiso webantu baNkulunkulu abaphuma ebumnyameni baya ezulwini, bazalwane, impilo yabazalwane ifanana nalabo bantwana baka-Israyeli labahamba lapho ehlane kunethi tonke leto tinkinga nema-challenges lebadibana nawo kuleyo mnyaka leyo baya eveni lesethembiso. Nguloko lesikubona kusifundo leso ukuthi-ke lapha funa ukuthi abantu bacaphele bakhumbule ukuthi kwendekani ehlane isikhathi saMoshe na-Aaron abaholela abantwana baka-Israyeli. Basikhumbule lokho ukuthi so long as kushunyayelwa kuthiwa kunanamuhla fanele ukuthi abantu batigatse bacaphele bangalahleki, bangaliyengwa lokubayengako, bangavumeli isono ukuthi sithathe indzawo yaso enhlitiyweni tabo. Ukuthi namuhla kubethe londiwa inhlitiyo yakhe ibe lukhuni ngekuyengwa sono ngobe sihlanganyela naKristu kuphela nasibambelele ethembeni lethu lekucala kuze kube sekupheleni njengoba bazalwane basho ukuthi Jesu usicalo nesiphetho sempilo nenkolo yethu. Lokho lokushuleka sikhumbuta kona lapha usicalo nesiphetho nasibambelele ethembeni lakucala kuze kube sekupheleni. Kumcoka lokho ukuthi kubeke isikhala bazalwane bangavumeli Sathane ukuthi angene emkhathini wabo so long as ngoba namuhla nakusasa kulabe namuhla nelanga lelandzelako sizabe selokhu badabe labo labakhona lapho bathi lamuhla kude ngesikhathi sekuthi kube nesikhala sokuthi obekunguyithi besikhuluma idolo namuhla sekujikile. Cha, solonke unginamuhla solo lenshumayelo inye iyafanana ukuthi bazalwane ngayivumeli Sathane ukuthi abadukise abamusiba nabo inhlitiyo lethu lukhuni babe khona kukhuthatana bavuselelane bangayekelelani bantu baze balahleke. Basho ukuthi namuhla naniliva livi lakhe ningatendi tibe lukhuni tinhlitiyo tenu
njengalokwa nimelane naye. Uthi bekubani laba labaliva livi lakhe bamelana naye? Bekungasiboyini bonke labo labaphuma eGibhithe baholwa nguMoshe? Bobani laba mconsula iminyaka le-40? Bekungasiboyini labona bafela ehlane? Njengoba sikhumbula ukuthi empeleni labo labaphuma eGibhithe liningi labo alifikanga evele zethembiso, laphelela ehlane. Mhlawumbe kwaba ngulabo labancane labatalwa ngesikhathi leso, noma-ke kwaba nguye Aaron, uJoshua, mhlawumbe na-Aaron angathi nalabangaki labanye labafika labasuka eGibhithe abafikanga eKhenani. Labo bantu labo baphelela ehlane ngoba bangakamlaleli uNkulunkulu endleleni. Sho ukuthi-ke noma ngababhubhisanga babacetha lapho, kancane bafa baphela inhlupheko, tifo letitheni, mhlawumbe netisa babalwa nato endleleni, kodwa nje kwaba khona leyo nkinga leyo, baba naleyo nkinga leyo. Uthi-ke lapha nakithi akubede, nakubo bazalwane akubede lo ngasho angafiki ezulwini, ngisho njalo kafishane, lo ngafiki ezulwini, lo lawufela esigangeni aphelele emoyeni, kungalaleli, ukuthi abe nenhliziyo lelukhuni, abe nenhliziyo lengakholwa. Njalo lapho bobani labamcansula uNkulunkulu iminyaka le-40? Bekungasiboyini labo labafela ehlane? Bobani labo labafungela uNkulunkulu ukuthi bangeke basangena ekuphumuleni kwakhe? Empeleni ngulabo labengamlaleli. Siyabona-ke ukuthi abazange bangene kuko ngenxa yokungakholwa kwabo. Njalo sicaphelani bazalwane ukuthi kubede emkhathini wenu lona inhliziyo lembi nalengakholwa, ukuthi agcine angakafiki lapho athi uyakhona, aphelele esigangeni, aphelele ehlane, njengalabanye labantwana baka-Israyeli labangazange bakholwe, labaphendukela bamelana naNkulunkulu esigangeni. Nguloko lesifundiswa kona ukuthi endlela njengoba ngisho ukuthi lendlela leya ephuma eGibhithe iya eKhenani indlela yamaKristu, laphuma esonweni, laphuma ebumnyameni aya ezulwini, aya through ngaJesu Kristu. Nguloko lesifundisa kona umuntu angagcina nje ngokusho ukuthi namuhla bazalwane labaliva livi lakhe bangatendi tibe lukhuni tinhliziyo tabo. Amen. Sibusiso nelitumo nekubonga nekubabata kodwa lesingakusho nalesingakuconza akube kuwe mthathu lomncele nalokudumishe kako yise nendosana namoya ongcwele ubathethe lingilosi tonke nabantu bonke nakonke lokudaliwe kude kube nini nanini. UNkulunkulu samandla siyakubabata ngosemusa konke sakukhona abafanele asikakufanele wena, kepha kulunga kwakho kushinda kube sikudumise sikubonge sikudumisele impilo loshiphe yona elibuso tonke lesitemukele etandleni lakho. Ngethiwa konke sikubongela indosana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela baba wethu bewusende singakhohlwa umusa wakho kithi, yenda ukuthi sibonakalise kubonga kwethu, singabongi imavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Baba losezulwini indosana yakho ithembisile ukuthi nasithanda segama layo lawushiva, yemukela imithandazo yethu, usiphe loko lokusifanele, silade iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela ukuphila lokuphakaza empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyacela